إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أودر سمعن دوا أمها بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من واقع دكتور مدني بداية بهيجتون كوريريجا موضوع كفنيتي بداية بينجتون واجب وجمع كوريريجا درس أول من بيان بينه دياي بداية بينجتون واجب وجمع واقع ඒගෙන් සලාම ඉබ මට්ටකා අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුගා පුරිහම සාබිතු මට්ටකා ඒ අලුගොන් මෙන්න කුරිගේ දරසම් බයා මෙහිගජ්ජේ විදුවනේගේ අලුගොන් මෙන්නකා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුගා මතීගේ සාබිත නොවේ සුන්නතුගා සාබිත වේනි විදුවයි කි කොබාකන් එදිගෙන් ඒ සුන්නතුගේ ඉදි කොළොයි සුන්නතුගේ ඉදි කොළො ඒ විදා එම විදුවනේගේ අලුගොන් මෙන්නකා සුන්නතුගේ තරියක නොවද වේනේ sunnatuga alugana menna kannu hifette ei sunnatuga ifahattagen alugana menna komme gote vies kamiyab miyoti e duniyage kamiyab ei sunnata alugana men tabawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnat tabawi ma sunnatan alugana menna tabawe weni bidwegi ko bakan egigen ema bidwa denegatun komme gote vies wajibu ei kuri rega alugana menge darusuga bayan bene ei उसूल क़वाइद मा ला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही फहुव वाजिब एकमेक जरिया वाजिब कमे फुरिहा मनवा कमे कमे बस वाजिब गेंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तबाउ मकी वाजिब ए वाजिब फुरिहा मिवानी बिदवा एगिgen मा बिदवा गुंबस वाजिबवाने ते मिहा हिसाबन अलगुण बिदवा गे वाहक दे दक्का वायरुगा den bidwa algon med dene gannani kine bidwa dene gatum wajib kam yati fa den bidwa algon mangi to ko fede suwala ki den algon men bidwa dene gannani kine ne bidwa ki ko ba he hemba bidwa ka wani konkon kantatta ke kurimato kine wimato emma bidwa dene gannani kine ilmerin baragina ko ittange bori bayan korabba fa bidwa dene ganna emme furatama algon men mikamuga dene gannan wi Allah subhanahu wa taala heyo amale qabul mi kurabani heyo amaluga de sharte furihama wima in emme sharten univias Allah subhanahu wa taala heyo amale qabulen nukurabwan emme furatama shartakam yati al ikhlas dewan shartakam yati as-sawab इखलास तरीकन अमल गवान जे है इखलास तरीकन नतिजिया अल्लाह अमल रद्द कुरबवान कबूलन कुरबवान अलगोन में कितन में अमल कुरि कम गवियस हकीकतुगा बाज्य वरिकन अलगोन में नल्ली बिगन दानी ए अमल अल्लाह गे हदरतुगा कबूल वगन दिया अलगोन में गतेरे गिना मुस्लिमु अमल तकुरे कम को बस खियाल फिकुरे नहुरे तिमन्ना अनिका तिमन्ना मिकुरे अमल अल्लाह गे हदरतुगा कबूल कुरेविगें वेतो एनवत कबूल विज्जबाय एकले बस फिकुरन नहीं अमलो बकुरे असहाब बेकनुम अबदुस फिकुर कुरबनी तिमन्ना मिकुरा अमलो अल्लाह गादरतुगा अनेक कबूल कुरेविगें वे बाय कबूल कुरेविज्जबाय बेकनुम अबदुस एकमा बिरु पुगने अल्लाह कबूल कुरबा अमल रद्द कुरबा फिकम गवानमा एंगे बस फायदा न कुरान आखिर दुआ
bay mihun akhirat doge mihun hitun daan wargina amalutan hifaga giyamet do ekam ko emihun ge heu kam ge fatun ge bes chefenna kanunna Allah subhanahu wa ta'ala bay mihun name digoti kir Qur'an ge wahi koro wafa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura timang Allah bay me kuri macchenge bay me amal taggenna wa ushime adi e amaluta vihurwale ifawa kundita keffaden haddawale wa jabba vihurwale ifawa kundita keffaden haddawale माने के कुछ फायदा है बहवर मीहूं गियामत दो एमीहूं इतुं दुनिया का वरगिना अमल को गमिदी आई एकम को अल्लाह कबूल करो बाफेनिंग इंगे बेसमाले असाव बेकलुं अमल कुरो बाफे बेकलुं इथं इथ दुआ है दुआ कुरो बनी ए बेकलुं कुरो भी अमल कबूल कुरो बात अल्लाह का अल्लाह यहा फिक्र बडो बेकलुं यहा फिक्र बडो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मक्का के माय बेगंबा मुकद्दस बिन देखकेवी adi gefulu bina kuravuma edebe ekalunna amurwas kuravvi Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge fara Ismail ge fara Allah ge amru fulang edebe ekalun e masakkit pulu e kuravvi etanga gefulu bina kuravva fa edwa kuravani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim e alaman ge veri ilahi taqabbal minna alaman ge mi amal qabul kuravvande innaka antas samiul alim iba allahi mulam aswa wadigemba mulodden wadigemba raskala de rasul be kalun ei ekama ko dua korabani allah qabul kurabuma amal qabul kurabuma ya amal qabul kurabba bikam gawanya ei genge bes faida enne bekar kamen kurawni mi darustangal gonme feri irwasal gonme onna ayat ke duwanuga kiyawa fa ei Allah की कुरान गवाही करो वैवेनी आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया वारबली वंदन दुनिया का अमल कुला नफ्सु तस्ला नारन हामिया एना गियामत दोगो से वन्नन नरकाश एना हितुंग एना एहा अमल को फि दुनिया का हियो अमल का नमुगा एना वारबली वंदन के कुरिया अमल मिस्किता कुन वस्बा Qur'an was baaba abadu kiyam zikr kurumuga abadu ekama ko ena ekam bes faida ne kur giyamet do Allah subhanahu wa ta'ala ebakil Qur'an ga wahi kurabba timang Allah mu'minun ga amalta bekare ne kurabba ushi gelleni ne kurabba ushi gelleni kur Allah e khabaros debba fami emma Allah gelleni ne kurabba na ma kewti amalta mu'minun ga amalta emma amalu kure ekamaku amal kuran jihe gotak kure erun Allah qabul kurawa emma amalin Allah yo amalin qabul kurawani e he amalu ga desharuto furi hama wegen algon barabboda visnan jehene timannage mi amaluga mi desharuto furi hama to furtamen ikhlas tarikan kuri ga salafus salihun ebe kalun etang iregga fast jehi wada gannawa amale kurumun ikhlas tarikan hitabeddu matta ikhlas terkan kita beddu mattaka amaluga fast jehi wada gannawa etang iraku den amalu kurabani barang hiyola fa mi ako ena niya wankari ma ena tar pulang ena wargina foitten liwa fo dini foitten liwa fori ena dari pula wasiye kurabani e dari pulae bappa niya wegen darga bappa ge atuga hifatta dar bappa dari puluga ata fitala dari puluga ata barula fikam ko vejjiya bappa liye pehre huriya foti andala ekama ko bappa niyawam darful ga ifodala bappa gossi kam ko vejjiya efoitta shay qur'an bistange terega ei timanna darful ga ata fitala darful ga to ifatta baran ifatta fikam ko wana mege mane ki timanna duniyen ta ka bermen none duniya attaka ko furi kan tattakei ekama darful ga ifodala fikam ko wana ma eru timanna edeni Allah ga hadrat di mashe erum timanna ko fehre masakket nge ikhlas ter kamaye ko fehre masakket taki mi ebe kanu warab bodak ekant takabelle ma algon members algon men kura he amal ta warab bodak bala dirasa kuranje ehen dunia maadama algon men dunia do ko dairuga algon men ko fehre beswa amal ge faida algon men no ko fikam ko vejja kiha dera kita kiha bolo itama
algon men duniya du ko fadiyar walum ummid ko rikantatta itibi suwar ge dan kama ummid ko gen narakan islam ban kama ummid ko gen kabbalu azab dinnawan kama ummid ko gen ei ebbes kamen nuwi timanna isme hiwa malu ko gen ne ema mikang kan timanna hasilu an jene nuhe ei ebbes kamen hasil nuwi ema duniya ke me otiye ho ya kan taka visna furso de ba Allah ema komme he amal qurar ko algon visna je mi de shartu fur hama ve to furtama شرط إخلاص طريقة إخلاص طريقة ما يقرأ عمل الله قبول قرب واني الله كي تقوان قوي قرب بابتي ألا لله الدين الخالص دناشه الله قبول قرب واني خالص كتب إكلام يقرأ على خالص كتب قرأ على مي استكون أمر كريفان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مي استكون أمر كريفان واني إخلاص تلك ما يقول الله عليكم كرمه إخلاص تلك ما قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين كريفان بدال واره تمن كريفان أمر كريفان واني إخلاص تلك الله عليكم كرمه إخلاص تلك أي الله سبحانه وتعالى عملك masuri mumbejja kamu gawana kabule nukura bawane kadang edi kodi kannamni ekanaage kura amal khalisun uriha faraid ta kum ekkibako dekkun terikama uriha kama kum kibako allah ge amal khalis kurun den allah gabul kura bawane ebbes ko takam masuni mumbejja kamu gawana ma kabule nukura raddu kura bawane ati kudusi hadis ek dawai kura bafa man amila amalan allah wa kurabani asyraka ma'a ghairi man amila amalan asyraka ma'a ghairi taraktuhu wa shirkahu hew amal mi hokuri ehe amal ge ena dekkun terikam bejje kam gawana dekkun terikam wani ena ge hita padejje kam gawana ma ena enaka amal wasti ma allah du kolla baawsh ena wese ena amal wasti du kolla baawsh me qabulen nu kura bawana tima allah ma khalis kot ka kura alkan allah qabul kura bawani devana sharta ki as-sawab mane ki sunnata ek gotan amal ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke bi gotan amal ko ei Allah subhanahu wa taala rasula fonuvi algon menna ekalange din for ko dev mattaka din bayan ko dev mattaka ekale fan medwari kurawwa ekalange edi wodi gannawa kankan artakunna e for ko devvi ema ekalege fan dekke bi gotan algon men tabawanje ekale fan dekke bi gotan algon men amilla ya fenna gotakan nu algon qur'ani ki yang Allah qabulen nukura bawan ekalaage fonuvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatagen deenuge emmeha hukum takagen deenuge emmeha amalu takagen ekantatta mistakunna dekkeu mattaka ekantatta kuranje he goi Allah ediwodi gannawa goi mistakunna dekkeu mattaka e rasula e fonuvi e rasula tabawan jihen algon muriha deeni kamekka algon ekali fan tabawan jihen ehnuni allah hewa mane gabulen qurbawane allah ge dini amanate dinaki amanate e rasula medwari qurba ekanaange amana e algon menna hame for ko devvi e amanatan amana itteriman jehen algon men amanatan amana itterima ki kalifan ge sunnat bona ba kiyaman terikan ada kurun e islam kama kiyes allah ki qur'an ge wahi qurba beti wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu Rasulullah tiya ba me gata geneste bi komme kame gatiya ba me hifashe adi ekale fan mana kurab bi komme kam kon tiya ba me duru efrai bash laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah amakarawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibaga tiya ba me hunna takawi riveti namuna Allah shayro bi namuna gi gotu ekale fan algon menna eme ekale fan namuna gotu galon balan jehni dinu ge emmeha kamegga ekale ge fan tabawan jehni ekale fan tabawe ge menui algon men ge ebbe samale Allah qabulen nukurabawa ebbe samale qabulen nukurabawa ekale ge fan kiyaman teru ei hakikatu Allah kiyaman teru maki ei Allah medwari ge gotu ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna ekadaange de medwari gotu ekadaange hukum fuluta ekanaange matalib algon menna amaya for ko devum ge medwariye gotu ekanaange e benum kuravi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekay fan medwari kurbar gon menna ekantu tunge for ko devvi ema ekadege fan tabawum ei hagigatu Allah tabawum ekay fan tabai algon menna komme gotu meskuri mat leveni insan e makka ge mushrikun mi masri jesi takib begin he aharam ge taram malaikata ku wadanu gandevi Allah ge hukum fuluta kaage
ඒ රකන්නුගේ අරම කබූල් කරවේ මලායිකතුන් කිව්වේ වඩාන එමිහු මස්සයසි ඉන්සා එමිහුගේ තෙරෙන් ඉන්සානක රසූල් කමාගේ වඩා ගතිම කබූල් නුකරම් මෙවලනි ආහාර වෙන්නක කබූල් නුකරවේ නැති ඉච්චසඟ තියහම ආරම් කාල ඉන්සානකේ ආහාර වෙන කාල ඉන්සානකේ දෙන් එමිහු තෆාත බාවිත්තහුගේ කන්තත්තන් කෙලේෆානෝගේ කිබෙන් එදුනි මෙවැනි එවැනි කමෙක් කොත්තේ උඩා විවාදයේතරක සිටියල්ලා දෙන තිමන්න වෙස් අරන් බලන් කලේෆාන්ත කියාච්චෙtti තෙදුවෙච්චෙත්තෝ උඩන් අරන් තිමන්න විභාවතුක බෑවර කන්තත්තන් එකලේෆානෝගේ කිබෙන් එමිහු එදුනු එකලේෆාන විදාල නිතිමන්නයි කි ඉන්සාන කීමේ තිමන්නයි කිතිය බෑමින් කාර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාගේ කුලදුම්මන්තකම් ගෙතරින් හිමිනේ කන්තත්තකේ එකංකම් කුරවුන් තිමන්නේ කි ඉන්සානකේ තිමන්නේ කුරවර කන්තත්තකේ නූනේති එහෙම දෙකින් එමිහුගේ දුනි මලායිකතව කීපේ නැයි අල්ලාහ් වයි කුරවනි බිම්මතිගේ දිරිවලනි මලායිකතුන් කමුග වීනම තිමන් අල්ලාහ් වේ රසූලුන් කමුග ෆනු බිහි මලායිකතක තිමන් අල්ලාහ් මලායිකතක මලායිකෙ බේකලකු මිස්තම් ගෙතර රසූල් කමාගෙන් ෆනු බාත කමුග වානම මිස්තකුණගේ බේකලුන කුරිමතුන් ඒ කුලතාන වේග මාන කරන්න ඕනේ එහා පාරකද පොඩ තිබේකලුනේ අල්ලාහ් නබියා जिब्रील गफान दे के वडाගෙන नबी දෙෆහර අම සිෆෆලෝ අස්ලු සිෆෆලෝ जिब्रील गफानගේ අස්ලු සිෆෆලෝ දෙෆහර දෙක වඩාගෙන ඒ මක්කාගේ අජයා දුන්නා මිරාජ් අරා වඩාගෙන නෙවරේක උඩුම් දෙෆහර වස කලිෆාන් හේෆුන තිගම් බෙට්ටි වඩාගෙන දෙෆහර වස ඒ එකලිෆානක අබදු जिब्रील गफාන වාහක වෘ දක්වා බේකනේ අබදු එහා ගුළුම් එකලිෆාන जिब्रील गफාන උන්නවා මියදී එකලිෆාන එහා ගුළුම් ඔන්නේ රුක දෙෆහර හම සිෆෆලෝ ෆෙනි වඩාගෙන එකලිෆාන දෙෆහර සේෆුන තිගම් බෙට්ටි වඩාගෙන දෙංගති ආමු ඉන්සාන් නබිහුගේ ගාත මලායිකත කො වඩාගති රසූල් කමාගෙන් වඩාගෙන තිකම ගවානම එමිහු කිනගේ බේකල කුරුමතිලා එම ඉන්සාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉන්සාන हम आहार में कहा इंसान कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम कलीफान विदालवान तिमन कमतिय बामिन खाली इंसान की यूहा इलय तफात की तिमन कलीफान अल्लाह वहीबा वाला भाई ए हमें कन तफात की एक तिमन बामिन खाली इंसान की तिमन नहीं कि हम का बोय आदम में बाजार तो वहीं का भी गया उले में हम तिय बामिन खाली इंसान के तिमन नहीं अल्लाह के रसूलान हर में तबावान जहनी अल्लाह सुब्हानहु तआला मलाइकत कोळम में तेरे कन्नु कोनु मान रसूल कमागे ममा एकले फान की वडागन पे एकले फान तबावान एई अल्लाह तबावाम के अल्लाह के मन तेरे मकी कलाम की कुरान को वही कुर्बानी मन युतिर रसूल फقد अता अल्लाह रसूल के मन तेरे जमीहा एना अल्लाह के मन तेरे विजे रसूल के मन तेरे मुगे अल्लाह के मन तेरे मकी एकले फान को सुन्नत तबावाम एई अल्लाह तबावाम मकी एई अल्लाह तबाव की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तबाव एम अमलुग मिदे शर्त वांजिहेन मिकम इशारे कुरबा अल्लाह वही कुरबा की कुरान का फमन कान यरजू लिका रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा अल्लाह बदलु मन उम्मीद कुरामीहा या में तो अल्लाह देखम बेनु मामीहा एने मोती सालिह अमल कुरमे सालिह अमल कुरमे इल्म विदालन अमल सालिह वानी मिदे शर्त अमल का फुरिहा मवीमाए इखलास तरीकमा सवाबा माने कि इखलास तरीकमा कोडकन कुरंजेनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के गोता एरु अमल सालिह अमल के वाह अल्लाह की कुरान के इतन आयत के बयान करबनी ईमान के सालिह अमल कुलमीहु एमीहु स्वर्ग वन्ना एमीहु नरकन दिनवा ईमान के सालिह अमल कुलमीहु सालिह अमल देकुम कहला अमलेंगे अमल सालिह में बनी मिदे शर्त फुरिहा मवीमा प्रथम शर्त अमल उन्हीं वजकम गवानमा या अमल वदगन दानी शिरक गतरेया माने कि इखलास तरीका अमल उन्हीं वजिया एमी यको शिरक गतरेया वदगन दान हमें फदन देवन शर्त उन्हीं वजिया एना वदगन दानी बिदवा गतरेया एम्मा अलगन में कुरा कोम में अमलगा मिदे शर्त फुरिहा मवेतो अलगन में इंतहा बलंजिहेन ए दुनिया दू कुरुग कुरी गालगन में कुरा है अमरता साबित अमरता है गोतुगा हिद मट्टका मी खन फातुगा साबित अमरता है गोतुगा हिद मट्टका बराबर लियो मुंगे बदे अलगन में कुरा कंत लियो विकिंग बदे रिकॉर्ड कुरा मुंगे बदे ए फातुगा अलगन में कुरा अमरता साबित कुर मट्टका अलगन में कुरा कोम में है अमलकन अलगन में बराबर विस्ना फि कुर कुरंजिहेन मी अमलुगा मी देशारत एबान तो इखलास तरीकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दिमा मिदेशर एकरी इरफान कोम्मे अमल फुल बेसाल मन दक्कवा फनी एगोता अमल कुरब वाफ ए विदालवनी मिगोता कुरा हतिय बा तिमन करे इरफान में कुरब बिगोता
emme bodu alokama kiye namadu algon me fenna namadu algon me kurani kine emiyaka fenna gotaka emiyaka riti gotaka emiyaka faseha gotaka e hamat timanna fenna gotaka timanna kurevene ko emiyaka suisna daswas me kurani gotawiya algon kudai mennani bappan watage gemiyake ingili ge ifage men as namadam me huttani algon miskituwa game dasko genne nune miyannani miskitan as daskuram miyannani e kujja minamadu kurani kota ko sakarai bes jahana miskituwa e kujja visne waru umrah maddiya ma e kujja am fennani miskitan lakka do as e kujja visne hisabaddiya ma visne umrah ama fori ma e kujja fennani demiha ko ekko takanno kure namad demiha ko ekko takanno kure ko miya ko sena riti ko takare kollani fasiha ko takare ena molo kollan lakka kina kantange no kure ko miya ko namad molo kollan එම තිමන් බස් නවාද කුරාන් තිමන්නේ රීති ගොතක තිමන්නේ ඉන්න තන්දා ඉෂිදේ ඉන්න තන්දා තිමන්න ඉන්න පස්සේ ගොතක තිමන්නේ ඉන්න ෆහරක් ගොසේනා බලේ නුලාමි අත්තහියාතන් ඉන්න රුග තිමන්න ඉන්න ජීන කිනෙක් කම ඉංග්‍රීසි තබහටන් ජීන කිනෙක් කම ෆාවුන් ජීන කිනෙක් කම එන හොමිස් කිතන් ආසේ කිමි හොම් එකි ගොතක් තිබේතන් එන මි ෆෙන්නන එන පස්සේ ගොතක මින මි ගොතන් අල කොන මෙ නමාදු ගස් කොමිත නමාදු එයි එම්මෙ මුහිම්මු අලකන් එයි ගියාමෙ දොහග එම්මෙ ෆරතම හිසාබ් බෙල්ලෙවෙනි නමාදුන්නේ ඉන්න අවවලම යුහාසබු බිහිල් අබ්දු යවුමල් ඛියාමති අස්සලා නමාදු ගියාමෙ දොහග අඩාගේ හිසාබ් එම්මෙ ෆරතම බෙල්ලෙවෙනි ෆයින් සලහත් සලහ සායිර් අමලිහි නමාද රංගල වෙජ්ජියා එහෙන් කුරියා අමල රංගල වානේ නාගේ වයින් ෆසදත් ෆසද සායිර් අමලිහි නමාද ෆාසිද වෙජ්ජියා ගෝස් වෙජ්ජ කම ගවානම ෆසද සායිර් අමලිහි කුරියා අමල ගෝස් වාන සලාමතන් වානේ නමාදුන් ෆේලි වෙජ්ජයිදී හිසාබ් එන මාතා බෙහෙගුතුන් කලිෆාන් හදීස් කරවවති සල්ලු කමා රායිතුමූනි උසල්ලි එකලිෆාන් මෙම්බර් කොළමති හුන්නවාගෙන් කලිෆාන් අස්සාබේ කරනගේ දෙක්කෙවි කලිෆාන් නමාද කුරව්විගො නමාද කුරව්වා ගොයි ෆරතම ජිබ්‍රීල් ගෆාන් වඩාගෙන් කලිෆාන් නමාද කුරව්වා ගොයි දස් කොත් දෙවි උඩුම් නමාද ඉප්පා කලිෆාන් වඩාගෙන් නෙවි මිරාජරා වඩාගෙන් නිගරේග අදි එකන් කහවරකෝ එකන් ඉතර සාබිත් කොද්ද මටක අල්ලාහ් නක ජිබ්‍රීල් ගෆාන් ෆොනු වෙවි කලිෆාන් කරියා ෆොනු බ අනෙක්කයි කලිෆාන් දස් කොත් දෙවි නමාද යහරකයි තකහුරිය ඇති දෙංග කලිෆාන් මෙම්බර් කොළමති හුන්නවාගෙන් නමාද කුරවි අස්සාබේ කලන ෆිනි වඩාගෙන් නවා ගොතා කුරව්වා කීක හදීස් කුරවනි සල්ලු කමා රායිතුමුනි උසල්ලි යබන් නමාද කුරාට තිමන් කලිෆාන් නමාද කුරව්වා කි දුක් ගොතා ඒ ගොතන් නමාද කුරෙම නමාදේ ගොතු අල්ලාහ් කබූල් කුරව්වා Hurihamat ke huri dienu kamihan komme amalin bersama Quran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke bi gota ego du kolla fikam ka vejjiya wannani bidwa ge teriya badegenda ehkam ilmu ring waragina goittange bahuri bayan kurabba fa bidwa dene ganna waragina goitta bayan ko devva fa bahuri Sheikh Nasiruddin Albani Muhammad Nasiruddin Albani kalifanuge ahkamul janaize kiyun fotu gay kalifan waragina goittange bahuri bayan ko devva fa bidwa dene ganna mingaro take bayan ko devva ei komme kamek getere komme kawaide getere wadje komme kame bana bidwa එකතරින් මේ ෆුරතම් කමේ ගොතු ගන්න බයන් කරවනි සුන්නතා ඛිලාෆ් වෙච්ච කොම්මෙ කමේ සුන්නතා ඛිලාෆ් වෙච්ච කොම්මෙ කමේ එයි බහෙක්කම ගවියස් අමලෙක්කම ගවියස් ඉතිකාදෙක්කම ගවියස් අදි ඉජ්තිහාදෙක්කම ගවියස් එයි බිදවයි කේ සුන්නතා ඛිලාෆ් වෙච්ච කොම්මෙ කමේ එම එයි බහෙබ්බුනිකම ගවියස් දීනි ගොතුම් බහෙ මිබුණනි සුන්නතා ඛිලාෆ් බහෙ නොත අමලෙක් කුරි සුන්නතා ඛිලාෆ් dini gotong amalek kuri nuata enake aqida en oti sunnata khilaf nuata ijtihad ngam kam koron ilberinta ijtihad masalegga dalil takabbanda wafa ekama behe gotong soriha nasf feni wadanu gannawa kan tattahuga ebe kanun e goinnimmawani ei ijtihad e adi ijtihad ekam gabiya sunnata khilaf jafushwarafiya ei bidwenge adi gina bidwata wadefa suri ijtihad ge tereya ijtihad ge tereya e algon fennan mi mazhab tahuge mi ararum munta mi mazhab tahuge mi ararum munta gina faram mihiri ijtihad ge sobum feti fahuri ararum munta ege baye masala tange bahuri hama sida sunna war duen as fa ekamak sunnata khilaf ema sunnata khilaf je komme ijtihad sunna ngati fenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan kurabbi ngati fenna e fenna halige sunnata khilaf wiyenage ijtihad emma e ijtihad badegen dani bidwa agate
bidwa getere mi bae babassawa ilmen de bayaka ei aqida ga hedeve bidwa den amalu ga hedeve bidwa aqida ga hedeve bidwa ta aqida ga hedeve bidwa den algon men kuri ga darustaw ga mi tawhida be hego tun algon mitanga din darustaw ga bayan ko ponnane aqida ga magfurdigen gos fahuri bay firqa taw ga wa asakum tauhidul asma was sifat ga magfurdigen gos fa bay firqata ege jahmiya mu'tazila ashariya maturidiya mi den khas firqatam mi eruga emme mashhur firqatam mi tauhidul asma wa sifat ko masjifa firqata emi ngori batil aqidatam besalgon hunnane darustahu bayan kofa adi er raddu salgon hunnane bayan mi ahlus sunnah wal jamaat ga aqida fushu wara aqida ke huri haccinga hunnane bayan kofa e darustangal unna liben hunnane mi harwes ema e darustangal malgon takurar ko ado halin wara muhim mukame mi jahmiya ya mi mu'tazila inna asharina den gos mi hengos maturidiya inna mi ba mi honge mi aqidata mi tauhidul asma wa sifatuga ahlus sunnah wal jamaat ga aqida mun khilaf aqidata mi honge mi huri e aqidata ehri sunnata khilaf fa emma e badegen dani bidwa getere badegen dani hama e fadan amaluga hedeve bidwa tadde baragina amal tawge hedeve bidwa tawge wa kata kuriga darus tawge bayan mehi gajje denge wa kata ngalum mitang takrar kurang kum mehem ben mennu ei am kangal gon wa kadakka hemi hiri bodang amal tawge bidwa takabe gotu amal tawge hedeve bidwa takabe gotu kuriga darus tawge waragina wa kata ya be gotu bayan be hingajje ema mi furatama nokta bidwa dene gannane ko ittahu getene furatama nokuta ei sunnata khilaf wajje kom me kame ei bahevyas amalevyas i'tiqadevyas ijtihadevyas ekam badigen dani bidwa ge tereya devana nokta e gotuga ilmel bayan kormani bidwa dene gannane devana gote gotuga bayan kormani e amalakum allah ge hadrata kuttam beve ekama ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana korba fawa kom me kame he amale algonon balar he amale alokame ekamaku ekan wahi gotakak kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurab fa e gotak kofiya wadigen nan bidu agete saka miya kuna fan alokame ke ko ba masale ekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurab bi gotakare na kurani ekam misal kam muli ahar duwa rodai muli ahar duwa ekkor rodai fun emme duwa ves du kornuda muli ahar duwa rodai fun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurab bi hadis kurab fa la asoma man soma dahra muli ahar duwa go rodai fun hu ifamiha muli ahar duwa rodai ifamiha ina kan te ebbes rodai nete na yak molu kollang ena mi bunani ti manna muli ahar duwa na rodai emme duwa ves dule no qur'an bay mi hon algon kuri ge bidwa ge taraf gos bayan ko fawane alokan kurmuga mubalaga kurmuga maqsaduga mi hon bidwa hada mane ki ituna sawab hod mattaka takwa verkan ituru kollu mattaka bidwa getere bodawade ge midaniya ema bay mi hum kuri ga wesa difahum bes bay mi hum e bahuri alokam ge kahare kan tan ikhtiyar kofa timanna ituna sawab hod mattaka timanna muli ahar ko na roda emme dua ko roda ni ka sunnata khilaf egotar rode ki alokame ge komme gote rode ki alokame ekama ko egotar rode mana kuraba fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma allah rasulullah bi abdullah ibn amr ibn al-as ekalifan ko takwa verbe kane ekalifan dual wajhuna rode reengana wajhuna wani re alokame ami kabalunga shakwa den ni allah nabiyya ya allah nabiyya timanna ge firkalum abdullah ekalifan dual wajhuna rode reengana wajhuna re alokame timanna matin hada nattala fauna timanna ge haggin hada nokure allah nabiyya abdullah gen nabi kaifan gar gen nabi den nabi kam alifan abi kabalum ni shakwa dan nabi fi tedenge den nabi aike kaifan hadis pro korani emme ginain bes roda ifare de duahun edduahu evre ginanu kurare evre gina kofiya den nete sawabe tiba sawaben nete reenganu namaz bes kurare dam namaz bes kurare nidam bes nidare ei nafsad bes fe haggin ada kuranje nafsu ge haggu nafsan ada kurash komme haggu riyakan enage haggu ada kurare ei allah gawa fawa goi
ami mi ha bisa bejak kuten ada kurang darinna bisa bejak kuten ada kurang e hakku taka fushu wara eba ruhbaniyat ikhtiyar kurima ruhbaniyat mikin alweri kan ikhtiyar kurima duniya ko huriha kamet tu koffa alqama khalis mo e midinu ka mana kuraba fa kame la ruhbaniyat fil islam hadis kuraba mani islam kam islam din ka ruhbaniyat nete isa ka fan ka din ko kamenge isa ka fan ka din ko kamenge mi islam din ka mani mana kuraba ruhbaniyat එද්දෝ අප තිම්මිය කොන්නනේ ආයිෂා ගෆාන වරියා ඇස් අල්ලාහ් නබියාගේ අමල් ෆුල්තන් හුන්න ගොතා බෙහෙ ගොතුන් ඒ තිම්මියුම් ආයිෂා ගෆාන සවාල් කරපි දැන් ආයිෂා ගෆාන අල්ලාහ් නබියාගේ අමල් ෆුල්තන් හුන්න වාගොයි ඒ තිම්මියුම් බයන් කොද්ද වැෆි බයන් කොද්ද උන් තිම්මියුම් නම් දන්නවනි අල්ලාහ් නබියාය අලා බලායිරුගා තිමන්නෙම මි කොම්බයෙන් ඒ කරීෆාන වනි ඉස්වෙදියා ෆාෆයකා ෆස්ව කරවෙ මොන්හා ෆාෆෙන් අල්ලාහ් කුරින් ෆුස්සවාද වැෆේ එම තිමන්නමෙන් ඒ කරීෆාන පුර ගිනාගිය අමල් පුරන් ජෙහෙනේ එරනේ තිමන්නමෙන් නදින්නේ උමන් ඔති ඒ කරීෆාන කුරියා ෆාෆ ෆුස්සයි ෆවාබේ කලකෙම ඒ කරීෆාන එවරගේ කුර බියම තිමන්නමෙන් ඉතුරු පුරන් ජෙ තිමන්නමෙන් කයි ගැරන්ටි එන්නේතේ තිමන්නමෙන් ෆාෆත ෆුස්ස වුණු කමකම එම තිමන්නමෙන් ජෙහෙ ඉතුරු පුරා ඒක තරේ එක කුර ෆමි පුරානි timanna hurihadwa kuna rodeshe hurihadwa kuna rodare rodan muhunna duwa dulen qur'an hurihadwa kuna rodar aneka kora pamulani timanna regana ko ekkota kesnu nidana regana ko ekkota kesnu nidana me regana ekkot timanna heda kollani re alko damna maadiga aneka kora pamulani timanna duwa ko kawenyen qur'an me alakama khalis wegen timanna Allah nabiyan khabar li badagan timmi ungen nawafa hadis qur'ani inni atqakum lillahi wa akhshakum lillahi tebabun qura Allah emme taqwa beri Allah emme birwati farataki timan kale gfane timan kale ma roda sippame muhippawad wastavstane re alkom ves qur'ame avahar fulves dappame කාවනි වස් කුරව්වමේ නියති මන් කලිෆාන් ගේ සුන්නතකි ෆමන් රාගිබ අන් සුන්නති ෆලයිස මින්නි තිමන් කලිෆාන් ගේ සුන්නත මූනු අබරාලා ෆිමිහා ඒ තිමන් කලිෆාන අයිපස් ගුලමන් හොරි මිහෙන් නෝනේ ආරම් ගෙතර බා මිහෙන් නෝනේ තිමන් කලිෆාන ගේ සුන්නත මූනු අබරාලා එම මුලි උමුරු රෝද හිෆුම් ඒ මනා කුරව්වා ෆකමගේ එකම රෝදේ කි හගීගතු ගේ සාතුගා අලොකමගේ හැම එෆදන් රේ අලොකම ඒ අලොකමගේ අදි फर्द फस नमाज फिया अल्लाह एम माइक कुरब की नमाज ए रे गडुगे तहज्जुद नमाज दमु नमाज एकम मुनि रे एक्कुं अलकम गहेदा कोल्लु ए मना कुरब वाका में ए हदीस कुरब वाफन एम हियोवेकम बा क़ियामुल लैलकी दाऊद गफान व क़ियामुल लैल दाऊद गफान रे कदे फान रे गडुगे තිම්බා කුල දෙබෑ වහාරෆුල ලප්පේ අදි තිම්බා කුල එබ්බා ක්‍රියාම් කරවේ ඒ එන්නේ මායි දමන මාදක අදි එන්නේ මායි රෝදේ කිස් දාවුද් ෆාන් රෝදේ සුන්නේ රෝදේ ඒ එකේ ෆාන් දෙදු හුඟ රෝදේ ගන්නවයි ඒ පුරි ඉතුරු නුකුර වේ හැම එපතන් කීති ගුරුවාන් කියවම කී එහි අලකමෙන් එකම කුර රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි මනා කුරවා තින්දු අහවර අවහ ගුරුවාන් ඛතිම කුරු එන්නේ අවහබ්බස් ගුරුවාන් ඛතිම කුරන් කියන තින්දු අහුන්නේ එවුරවන් ඛතිම නුකුරාෂ ඒ රකම බස චෙන්නු විස්නේ ගුරුවාන් කෝ අල්ලාහ් අලගොන් මෙන්න අංගවාහමති ගුරුවානා මෙදුක විස්නා ෆිකුර කුරන් ආයිත්තක විස්නා ෆිකුර කුරන් ඒක මාන අලගොන් මෙන් බලන් අල්ලාහ්ගේ මුරාද දෙනගන්න ගුරුවානා මෙදුක විස්නා ෆිකුර කුරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙන්න අංගවාහමති ඒ මක්සදු ගෙල්ලිගෙන් දාන කොම්බ ගොතෙස් එහා අවහ ගුරුවාන් නිම්මි මායි බස චෙන්නු විස්නේ දැන් මිතාංග අලගොන් විස්නේ ජීහෙන උතාංගේ බයි sababaka hore rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurabba fikum mekame e sababu filadiya ma huddawane erakum bidwa kanwane algon men balarin je bay kan tan Allah nabi mana kurabba hore bay kan tan e sababaka hore to mana kurabba fe sababaka hore mana kurabba wa kam gawanama e sababu filadaira ekan huddawane e kurige algon bayan ko faane ekadi faan tarawih namaz jamaat ko pure bitinde එන්නුනික් නිකව වඩා නුගෙන්නේ ඒ උම්මත ෆර්ද් වේදානකම් ගබිරා ඒ වහී බාවලේ වේ සමාන ખાસ කමෙන් ඒ එකම කලිෆන් අවහාර වඩා ගතමා වහීගේ සිස්ලානි මා එකංකම ගුලකින් එවනි ඒ බිරු ෆිලාගෙන් ගොස්වා සබබ නැති ගොස්වා දැන් කොම්මෙ ගොතේ වියස් ජමාතුක කුරුම් ඒ හුද්ද වෙගෙන යයි ජමාතුකම කුරම් බියේ බොඩක් එදෙවිගෙන් බාකම එම සවබකා හුර මනාවෙජ්ජ කොම්මෙ කම සවබ ෆිලාදියාම එකම් හුද්ද වෙගෙන දාන
එකන් හුද්දවගෙන් දාන අලගොන මිනුකුතාමි බයන් කොල්ලි අලගොන මෙන්න ෆෙරිගෙන් දාන බය ඉල්මරින් ගවාහක තවුගා බය ඉමාම් බර්බේ කලු ගවාහක තවුගා එබේ කලුන් ගතරෙන් බය බේ කලුන් තකවාර බේ කලුන් එබේ කලුන් බොහරි රියක් ඛාතිම රම්දම් මහු කුරබ්බා රියක් ඛාතිම කුරබ්බා මිසාල ඉමාම් ශාෆි රහිමහුල්ලාහ් එකලේ ෆාන් රම්දම් මහු කොම්මරිය කුරබ්බා හාතිම දැන් මිසාල අලගොන මෙන්න බුන විදාන් තොයි බිදුවයිකේ e bidwain non e etanga ekari faanu kommereya kommeduwa hatima kurum mana kor biyemme wa kuran jen tinduwa hunne abra wahan kokgen nuane gotam kari faana hadis kurwa feeni sawba kattaka ei guruwa muhisne ne abra hakkiya biyaka ekam misal kan eha ilmu ri eha taqwa wari eha funna busbe be kalum ebe kalum nange babisne guruwa kitam awahka ki kam gavias adi guruwa hitu da seha farita ema ebe kalum na ge hagga masalen nu eiki imam shafi ge fana bodo ilmeri funna musil meri guruang hittas be kade umrung haing ngahar fluga ekare fan guruang hittas kuraba ebe kalun na e guruang visni wada ge nawa kitam me awa ki kam gavias ehme ebe kalun e kurevi kanta ekam ko amun na kinen ha wakya ngadi akurta e kulawala funna ni ha wakya lairuga kiye visne ge kiyenu kesne mun tajwida wes khilafa allah guruang kiyo man amru kuraba fa huriha gotaka khilafa dani eha wakya wage ema egota guruang algon kiya wage noane e ko mana kuraba fa ni duwa bura ama egota ama fada deir de duwa rode fu mana kuraba rode ki alokame ekam deir de duwa hoti mana kuraba rode ema deidu de duwa rode ifa kam ko vejjiya ekam begen dani biduwa geteriya ama ifadan shakku ge duwa rode ifu shakku ge duwa rode ifu ei nawaisana duwa gere shaba ma ge nawaisana duwa gere hadunu fenuni ma 30 wan duwa sei roda ma ge ekman duwa kam ge vedane khamab balafa 30 wan duwa rode hurum ei shakku ge duwa rode ifu rasulullah hadis qurba fani man sama alladhi yushakku fihi shakku kurave duwa rode ifafmiya faqad abal qasim ena muhammad ge fana uredijje emiya ko muhammad ge fana uredijje ema shakku ge duwa rode ifafmiya muhammad ge fana uredijje kare fana hadis kuraba ema e duwa rode ifu mana kuraba rode ki ge zaat ko sharu kurave ge ba kame ekamaku shakku ge duwa rode ifu mana kuraba en kamu eka e amalek ke zariya Allah hadrat kuttam beve ekam ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kuraba fa ba komme kame e bidwaye ema mi nukuta ge dahangal gun menna denegane wena wargina kantatta algun bale jeni mi amal masale besne alukame ekam ko algun bale jeni aluk timanna mi kura goin anekka mana kuraba fe bebbaye ema mana kuraba fa ekam ge vejjiya ekam koggen nuwana alukame kam ge vias alokam kam gaviese kan koggen wan ko fiya warnan bidwa getere walikilla hama e fadan anin nukuta ilmari bayan kormani e amale nassek ge zariya menwi sabitum ekashigen nuwa amale ekam go maccan nassen neti kunu ane ki dalilek ge aliga sabitum ekashigen wa amale ekam go maccan ebbes dalilen neti kunu qur'ana sunnah e amalan algon balalima bege mi amalu komme goto viesti manna kuranji heni nassakun sabit vejjiya kan nassakun sabit vegen nassakun nasse ge zariya menuvi sabitum ekashigen nuwa amale e amalu maccan nassen neti kurun ekama ko migen istisna vegen bade sahabi be kala misalaka amale kuravun e be kala ko e kuravvi amalu fulu ehedihen sahabi be kalna egi wada genfi adi ebbe sahabi be kaleke faraid pulun ekam kamachak inkar sabitwa kannei ehbejje amal biduya kanwa imsa ngalgon mennage bahutta fenna bay bebe kan Allah nabiy anu kuraba bay kaddatta kuraba leben asabe kanu adi ebbe situr asabe kalaku e inkar kuraba fenne ikam dalile gotuga beleve misalaka Umar Ghafan tarawih namaz hame felen Abu Bakr Ghafan guruan jama kuragmu Usman Ghafan qiraat guruan jama kuragmu ekan kam bidway gotugal mer muhimmanu baki begen ehni hen asaw be kalmu se kama ittifaquni ein be kale kiba mesni e kama inkar sabit waka ehma ekam bele vendana asaw be kalmu ijma' ge gotuga ijma' hujjate mikamu ko misal kan ben bayan kuraga ilmarin
इमाम हाकिम करीफानुगे अल मुस्तदरक के हदीस वतुगे करीफान बया कुरबा फवा हदीस बस फुल मुअल्लक कुंगे बही सनदुगा हदीस के सनदुगा अस्साब सहाबी फी अगा दंती भी एहन रावी तदु कोल्लबा हमें कन सहाबी के बस फुल कने रिवा कुरबा फे में कन मुअल्लक हदीस है एहन मुरिया रावी के बस फुल तदु कोल्लबा अन मुरिया रावी तदु कोल्लबा किन्नबा मनी hadis ba fulage mahana matiga e mahana ko miha taaraf lium mana kurabba fa hadis ge no mafauga e kalifan vidala fani mi hadis ki mi hadisan amal kurun du kolle fa hadis ke mi hadis ki mi hadisan amal kurun du kolle fa hadis ke ehni kuri ge imam ber be kalun na adi ma be kalun e be kalun ge mahana furtahuga matiga e be kalun ge taaraf na niliye fa mi hadis fur ta'liq devvamu मी बस तालीक देवमु इमाम ज़हबी विदाले फनी तियदन नबी खंदत्ता ए असाव बेकले पुर विकंति मनन इन फेन्नेते माने का असाव बेकले ए महाने के मति ए बेकले बस फनी तब बेकले तक अवहारे वडागन फा ए गे बस बेकले के महान फल मति के बेकले के तारफ नहीं लियो बा दन इमाम ज़हबी विदाले तिय कमकी ती ताबी बेकलना एक फहुंगा मी कुरम कमे केती एमी हुन्नगे बनी हदीस का मना करे फावा हदीस नहीं नुफोरा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नहीं करे फनी नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबना अलल कब्र व अन युक़अद अलैहि व अन युक्तब अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे फे महानमति के बिना को जियारत बिना को अदि एक महाना के लेंगुमा अदि महाना के लियुमा एकम कमनी के मना करे फे ए नहीं वनी ये बेकल नुफोरा है कम असाव बेकल की साबित वा कम नु गई की हमें फदा बिदो दिन का नान गोता होते लेके मेरे बयान कर वनी आलोकन तत्ता होगा काफर ना वत्तर को माने कि काफर का आदत का गुळवा के आलोकन तत्ता को आलोकन के तेरे गुळवा काफर का आदत इवा वसुयुति विदालवनी मी एम्मे नुबा बिदो ता होते की मैंने बिदवा एमी अमल त मुस्लिम कुरा अमल तौगा काफरुंगे आदत का एमीहुंगे हफला तका एमीहुंगे ईद तका एमीहुंगे मूसुम तका वत्तर को की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफान के इतम हदीस के भी उन्ना तफात व खिलाफ व अंगवा मी के मिसाल है तो के नवनी ईद मिलाद फाक ईद मिलाद का हफला बे ए वत्तर वे के मिदनी नसरा ना यहूदी एमीहुंगे ईद तका एमी होंगे तफात माइक पुरवे मूसुम तहोगे एबामी होंगे बाबा हफला तकाए वत्तर वेगे दनी एमा बीतवाए में हमें फदा अलगन में के तेरेगा खावेनी के हफला अलगन में भी खावेनी के हफला खावेनी के दीनी कमंगाई का दीनी कमंगाई एकम को अलगन मुस्लिम ने में आदमी कियामी होने का विस्ना अलगन में खावेनी के हफला तब बाबा ने कीने एक तेरेगा गीनाई इस्लाम दिन ना खिलाफ कंतत दीन नफी कुरा कंतत मना कुरा कंतत एक तेरेगा नसोरा ना यहूदी अड़ावत्तर के हेदुंगेलुमा दे जिन समस्सुनि गें हफला बेबुमा अदि म्यूजिक लव हफला तेरे के जेहुमा मिबावतु के बावर दीना फुशवरा तक कमेंगे हफला तेरे के बहिगा है एकम को मुस्लिम मी रीतिवनी एमी हम कुरा गते कं कुरुम एक नतीजा न फिर नम्योती का बनी के देती मस्मिवानी दे भी दे मा फिरिंग रोड़ी वे हमारो जेम तंग फदी मेहरतानी kan tang लो मते फिर नमु ए अल्लाह बरकात नु लवान एकरा के दीना खिलाफ कुरा एदवस कमेक नु लवान बरकात एमा मी का बनी का फला सळवन बावजेन इस्लाम दीन के आदत का इस्लाम दीन का अदब तका एक गुड वागो तंगलोन बावजेन काफर के आदत का बत्तर वागो तक नु गलवन बावजेन एरुंग अलगन में नंगाई गतुगा ए मना कमे गिते जंगे वादे किंगे दनी बिदो वेरी इतन अमल तकिन कबगा एरुं फाळो गिंगे दनी आदे बिदो देने गन नान बाइक को इतमी बयान बेगन मेरे मिदियई देंगन न दरसेग दें बाकी और बाइक को इतन अलगन में इंशाअल्लाह बयान कुरान निहाय साहब मेरे के दरस निमारान तो आए के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन में नकी हो बसहा ये बस कबूल को दिया है को तन अमल कुरा बाइक कम गलेबुं व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।